Bismillahirrahmanirrahim. İhtibarınızga Büyük İslam tağlimatına bağışlangan dini içtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışını takdim etemiz. Biz hele Tatar bistesi Kazan'ın şehir içindeki avul oramlarında bu günlerde Kazan başkalabızda millet hem turmuş hem din dip isimlengen 9. bütün Rusya Tatar imamlarının forumunda katnaşabız. Ötken atnadağına Başkistan Respublikamızın İgilin rayonunda Ulutölek'te halkımızın tağı da bir milli beyremi Sabantoy ötkerildi. Ol bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin Başkistan bölükçesi demleği bilen ötkerildi. Bugün sizin ihtibarınızga şuşı Sabantoy'dan reportaj, anın halatı hakkında maglumatlar ko'rsatacakmiz. Karşınızda bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin Başkistan bölükçesi yetakçısı kompozitör Alik Harisulu Lukmanov. Sabız muhterem cemaat, mene Respublikamızda pek motor Sabantoylar bara. Elbette soğuk vaktlarda, soğuk zamanda bu Sabantoy bayramları çok avlarda indi untulup bara. Ama mene şuşu elegilikten kelgen motor bayramımızda turguzuvchi, tiriltuvchi hem alarga jon uruvchi ishqorlarimiz var. Avul ishqorlari, shahar ishqorlari. Mene so'nggi vaqtda ular endi bir önce yaşay başladılar. Üzerlerinin menfaatlerini ifade etmişe, halkka duyar da bitip halkında kögülün köterip, onlarının da ruhun nıgıtıp, şunday imanın terbiyelep, şunday iş alıp baralar. Bugünkü gündegine de mine Şahmaşır rayonunda, Ablay degen avulda, İsterli başta bizning İsterli rayonunda bir motor Sabantoylar öte, Qaltay degen avulda Kuşlarina rayonunda bir motor Sabantoylar öte. Mine şuşu Tatar işgüvarlarının köterip çıkan şuşu inisiyativası arkasında bu elge günde Sabantoylar bizden bulup dura. Rahmet avulumuzun canlandırıp duruşu, onlarga iş bilet emidişi Tatar işgüvarlarına. 6 yaşta birinci topkır men işittim. Jayın Sabantoy benim avaylarım, benim şabayım, ikopam. Şundan men anladım Sabantoy'u, Jeykini büyük motor oyun, günler yakşı, жылы, şunday hisler kaldırdı. Ondan özüm avul hocalarında ömür bakı yaşım, tuğarmın avulda indi, yaşım şol avulda. Büyük ehemmiyetlep, ulap, korap, Sabantoy'una men özüm cevap izleye başladım. Nindi beyremsin ol Sabantoy? Otkına şaptırım ol, kreşkine mi ol, oyun biyi, jirgına mı yok. Sabantoy'u soban degen söz. Soban degen söz ol ya bulmasa ağaç, ya bulmasa temir maddeden yasalgan jir işkepte turan iş kuralı tugul iken men onun tüp neticesine kelip jettim. Soban. Aytdilar праздник плуга, праздник орудия труда deb. Yigitlar olay tugul. Ol sövben degen nota, sov, toza bende degen nota. Ol soban tutkan, sov, bende beyrem iken. Evvelden traktör bulmagan, ot bulmagan, igin igü, simyanı tuyduru, asker tutu, il tutu. İkmek bilen beyli. İkmeki barının ili var, teli barının dini barının gına tugul. İkmeki barının ili var. Mine ikmeknin boğası sövben kulunda bulgan. Soban tutkan güçlü, batır yigitler kulunda bulgan. Mine şundan men anladım, Sabantoy'u, sövben toyu, ol orudие труда, jir işkerti kuralı tugul.
yigitlerimiz evvelden devlet yazmışı, devlet baylığı, devlet barlığı mana işlegen yigitlerimiz kulunda bolgan. Mana şuların oňlagandan soň men bu beýramga zor ähemiyet berip Ulu Tilek'e kelgenime savkozga direktor bolup 87-nji ýylyny 88 ýylyny ütkere başladyk. 30 ýyl sabandy ütkerebez. Menim üçin ol mutlak. Dilim bar, ýanym bar, mümkinçiligim bar, dilegim bar, gudratim bar, kuwatim bar. Hem men halkka, milletine, dinine, eşke türk kefetine koramasdan beýram ütkerige üzümniň menim buruşum var. Mana men şulay etdirip yaşayayım, şul oylar bilen yaşayayım, şul ýeşlerde balalaryny terbiyeleyim, onuklaryny terbiyeleyim. Hem de bu bizning ýola meňge ýaşarga tiýiş. Çünki ul bizning niçe ming ýyl baba ata babalarymızdan kelgen. Hem anyň meňge ýaşawy bizning kulda. Bizning buruş biz bu buruşny mutlak meňgelik saklap kuldan kulga balalarga birge tiýişmiz. Hürmetli tamaşaçılar, Hasan Gali Janapları Ejatulyanyň sözlerinde fikir kadar güzellikler var. Ul saban toyuna hizmet beyrami, baylık, buldaklalık, kaharmanlık beyrami dip de bizlerge anlattı. Ayı, baylıkta, mullukta her kişi, hatta şit ilde de üz kişi, fakirlikte kişi üz üyünde de kilmişaktır. Mına beyramimizning magnavi kişin, kuvatın anlatkan şuşu beyramlarımız sizlerinin iyileringizge yem, aşlarınızga tem, yürekleringizge ilham takdir eylesin. Ayeli bik yırakta gidek biz, Jitmiş şakrım jirden kildik biz. Akıl faknıň tabılgan şağı, Akıl faknıň tabılgan şağı, Tuğanlarynyň sagyngan şağı, Akıl faknıň tabılgan şağı, Tuğanlarynyň sagyngan şağı. Mene indi 2012 ýyldan Iglin Medeniyet Yurtunda artist-vokalist bolup işleyim. Balalar krужогы, vokal krужогын alıp baram. Allah'a şükür balalarını bik yaratam, onlar da meni bik yaratalar. Türlü konkurslarda katnaşyga elbette yaratam. Anda indi men özüme bik zor üsiş alam. Ol konkurslar meňerge elbette zor etergeç bolup turalar. Urusça etkende alar meni motivir italer. Şolay günde bizning rayonymyzda Turbasly Medeniyet Yurtunda Süýünbike Tatar Halyk ansambly bar. Şol ansamblanyň men jetekçisi bolup ýörüm. Köpden tügel gene mene bir oy elik dip aýtsak da bulaýyndy. Biz межрегиональный konkurska barıp koytup birinci oranga laýyk bolup koytdyk indi. Elbette biz aňarga bik bäxitlibiz hem bik şatbyz. Şonki ol bizning birinci oranybız. Şolay aýtyp men sizge özübizning repertuarybızdan bir jyr işitdirige dilim. Olmalar şiyeler kızarıp pişerel, olmalar şiyeler kızarıp pişerel. Bugün isine düşmese irtege düşerel, bugün isine düşmese irtege düşerel. Şan eytemin appagım, köz alıdığından birde güdümü kangar salgan kolfagım. Şan eytemin appagım, köz alıdığından birde güdümü kangar salgan kolfagım. Olma pişe üzlüp düşe öz vaktinde üzmesen, olma pişe üzlüp düşe öz vaktinde üzmesen. Oğlum minime gülüm minim diýmez ýerime sinmesen, oğlum minime gülüm minim diýmez ýerime sinmesen. Şan eytemin appagym, köz alydyňdan birde gidimi kangar salgan kolfagym. Şan eytemin appagym, köz alydyňdan birde gidimi kangar salgan kolfagym.
Һабан туй сынлап та милли мәдәният күрке. Милли мәдәнияттың төп бына кыйммәтләренең береһе. Чөнки һабан туйда ул үз телеңдә йырың моңың, үз телеңдә аралашуың яңгырай. Һәм бына ошо һабан туйы ул үзенә күрә бер сынлап та дуслаштыру гына механизмы түгел, бигрәк тә яшь буыннарны үз телеңә, үз мәдәниятеңә алыктыру ысулы. Чөнки һабан туй ул һәр вакытта ла хезмәт, тыныслык байрамы. Кояш, яктылык, мөхәббәт, ергә, илгә, үзеңнең тугандарыңа, үзең белән бергә янәшә яшәгән дусларыңа, төрле милләт халыкларына ихтирамлыктың билгеһе. Чөнки бына ошо Иглин ерендә лә ул инде бәләкәй генә безнең күп милләтле Башкортстанның бер майдансыгы булып тора. Ниндәй генә халык яшәмәй. Рус милләте, татары, башкорты, белорусы, суаш милләтеннән күпме вәкилләр бында яшәй. Шул хәтлеге тату, шул хәтлеге бердәм, кулга кул тотынышып бына ошо Олы Теләк касабаһының, Иглин районының күп милләтле республика булганы түгел, зур илебезнең тарихын без менә ошулай, ошо байрамдар менән хугарып, матур итеп язабыз һәм ошо тарихта яшәйбез. Юратса пурне дечене, бірле тусны савынма, қына зеңнің майылгене, юрламада ташлама. Ей тузым яра бар, пурне бірле савына, бір-біріне жұрдан саварда яланат келесіна. Ей тузым яра бар, пурне бірле савына, бір-біріне жұрдан саварда яланат келесіна. Sarkıden şüphette şişre sabalandır şerşine, ince devan yürüyüşler teli sundur şinzine. Ey tıvanım kısayarga yanra kubus kırmine, şakru yavra aslı buldur ilze gider şinzine. Ey tuzum yara var, burge birle savunar, bir-birine şundan savarda yalanat teli sunar. Ey tuzum yara var, burge birle savunar, bir-birine şundan savarda yalanat teli sunar. Ыры кун, телекурум пахаганзем. Эбир паян сире Билеш деген ансамбль паллаштараштыр. Билеш ансамбль пучлары хейн ишне пинде, игибинде вун икимиш сул. Тебір виші сулдан, на халық ансамбль ятне илже. Кызал тада халық ансамбль ятне эбир сирип леттермер. Чамба пирин оны сүзем пур, оны сүзем пуйнасы, пирин хирзем пиде тырышасы ялан, ман шаныс пур, дебір врах юрлы бір хатада. Курас келет, персана курас келет, савас келет, персана савас келет. Саматала самагама, нигамада калама, санзыр пышне, нигамада юратма. Саматала самагама, нигамада калама, санзыр пышне, нигамада юратма. Саны келет, жир чубасым келет, саны белет, эбеден кине белет. Саны каласым ағына, нигамада каламыз, санзыр пышне, нигамада юратмыз. Саны каласым ағына, нигамада каламыз, санзыр пышне, нигамада юратмыз.
юратма, Газиз халкым, сез әле Иглин төбәгендә канатлы ат дип исемләнгән Сабан туйда. Монда бу төбәкләрдә яшәргән күп милләтләр җыелганнар. Үзегезгә мәгълүм, Болгарның шәһәрләре инде юк, алар җир белән тигезләнгән. Ләкин Болгар асыллы булган бу Чуваш халкының җырлары, моңнары буыннардан буыннарга, гасырлардан гасырларга сакланып килгән. Әле генә сез Иглин районы Чуваш Кубова авылының Миләш халык җыр ансамбленең чыгышын тыңладыгыз. Аларга бәхет, бары тик бәхет, сөю, сагадат ичендә яшәсеннәр дип дугалар кылмактабыз. Субботу Янка ехав ляраки, под вербой Алена мыла рушники. Покажи, Алена, броду земляку, где тут переехать на канираку. Очапися, хлопец, етя бы куды, не муцы мне только чистое воды. У Маркоцы Янка головой паник, упустила девка беленький рушник. Янка мой соколик, поможи худшей, ой, плыве зникає рушничок звадшей. Любая Алена, я воды боюсь, поцелуй спочатку, бо я утоплюсь. Супы не вся гнеды под вербой густой, целовала Лена Янку над водой. Стала циха на усёй земли, по раце далёка рушники плыли. Мы представляем народный ансамбль белорусской песни «Сябры». Наш ансамбль был создан в 1996 году. После съезда белорусов Башкортостана появилась вот такой у нас такая организация белорусов, и был создан коллектив. Ну, изначально наши предки приехали на землю Башкортостана очень давно, в конце 19-го, начале 20 века, обосновались здесь, купили земли. Ехали они из малоземельной Белоруссии за лучшей, за лепшей, как говорили по-белорусски, долей. И вот и мы уже предки их в нескольких поколениях, потому что вот мои бабушка с дедушкой уже родились здесь, они коренные белорусы. И мы существуем с 96-го года, поем, исполняем песни в нашем репертуаре, песни белорусских переселенцев, то есть те, которые привезли бабушки и дедушки с собой вместе со своей сутварью и с традициями белорусскими, с белорусской кухней, с обрядами. И мы поем эти песни, поем песни белорусских композиторов. Сейчас наш репертуар пополняется новыми произведениями. Совсем недавно мы в очередной раз подтвердили звание «Народный коллектив».
А у Маруси хата на помосте, а у Маруси хата на помосте. Приехали три казаки в гости, приехали три казаки в гости. Ой, кто что е зелейка достане, ой, кто что е зелейка достане, той со мною на рушничок стане, той со мною на рушничок стане. Перший кажа, я Марусю люблю, перший кажа, я Марусю люблю, другий кажа, я Марусю возьму, другий кажа, я Марусю возьму, третий кажа, зелейка достану, третий кажа, зелейка достану, а з Марусі на рушничок стану, а з Марусі на рушничок стану. Есть у мяне три кони наставни, один коник, як лепит белявый, другий коник, як голубь сивенький, третий коник, як ворон черненький, белым конем поле перееду, сивым конем за ворота въеду, третьим конем зеле потаскаю, а з Марусі на рушничок стану. Ой, став яся зелейка копаться, стала над им зязелька коваться, годзе ясю зелейка копаться, бо в Марусі веселейка в хатце, а у Маруси хата на помосте, приезжали до Маруси на веселье в гости, а у Маруси хата на помосте, приезжали до Маруси на веселье в гости. Hürmetli tamaşaçılar, менә шуның белән безнең бүгенге чыгарылышыбыз инде азагына якынлашты. Алдагы тапшыруларда без Казан мәркәзебездән бөтен Россия татар дин әһелләренең 9нчы җыеныннан репортаж һәм мәгълүматлар күрсәтәчәкбез. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән, имин булып гомер кичерик.